okutendekwa okwo n'okukumara ebiro bina kandi okurugyerera hari Major Tibbs Arunitwe omugambirizi w'ekitongore eki nagira ngu okubangurwa okwo nikwija kuyamba abebembezi hamwe n'abakozi ba district okubarayetwara omu office zaabo na munonga ntushomesa abantu okukunda eihanga ryaabo nobanza wayikunda then okunda eihanga ryaabo nobasha kubuuza why at this time eki twakitandikiraho omu bwire bw'enyimaho konka habwa enshonga zitari zimwe na zimwe kikakyemerire bimwe omu biriyo nibitendekwa omu mushomo ogwo n'oku abakozi bakubasa kwetera omuhimbo omu mirimo yaabo na munonga turugire omu covid egi twine okuyambaho abantu nangwa abakozi ba gavumenti bonka abantu bona kurenga babasa kwebisaho n'abantu abari omu mirimo barukukora bagikora biine urukundo y'ihanga ryabo noza kureba imikorere different noza kureba imigambire different no kureba imitamburo different ahabo kuba batwikwipinga narse batuhereza doze eyitubire ntuboramu omukukora emirimo yitu. Right now world over there is a problem managing the COVID-19 post era. Now many governments are struggling, even our own. The tax base has gone low. So all workers ought to have emotional intelligence, particularly self-motivation to manage within the little resources that we have. Amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe omuri Ibanda.